capítulo 6. Aruta kakechi chishkunilay. Matokyo akuidish panunkili mak renak ashal pichiktaruntak le rusila li Dios sakabel. Mahoe, maminta ru. Chanchana kamenakola oshbanak mukukwanta chishkwankili mak sakabel. Wi maka chishkwankili mak sakabel. Aut nak tokyo kochi mako. Relik chikyal ne kenau nak laosh kakuli kubiha shpali kakwa Jesucristo. Nakshkakuli kubiha chanchanak shokam kochben li Jesucristo. Shpanak shkakanak shpanunkil li kanak ternalep. Kokanak rikin shkulpa li kubiha. Chanchanak akshokam utshomukhe kochben li Cristo. Renak tokwaklik wichikchichoyo utokwan salyakin yuam. Konak li Jesucristo kikwaklik wichikchichoyo tashyankebli kamenak rikin shniman shloal utshkwankilal Dios akwabel. Wila ojo tzakon kochben li Cristo salishkamik. Kokanak winak to tzakon salishkwaklik wichikchichoyo salyak yuam. Nakanaw naklikanak ternalet kik'e chirukrush rochben li Cristo. Anak nashkien nakisachech kwankil kanak ternalet nakikam li Cristo. Utanakwan ikachik kwankor belch kwankilimak honak sho kwancha kronshil nakshkat angela chakrulimak. Liakshkam ikachik namako. Hokanak wila o vikamenak chikli kanak ternalet ikachik yogo chishpanunkilimak. Viakshokam kochben li Cristo nakanaw nakyoyo koach vi kochben saliat yuam. Lao nakanaw nak li Jesucristo kikwaklik wichikchichoyo tashyankebli kamenak. Li Cristo inkachik taakam shbanak makachik shkwankilikam tashben. Sutak winkikam li Cristo utanakwan yoyochik. Kikam res tashbal shkwankilimak. Utanakwan yoyochik li Cristo resh kebal shloal li Dios. Hokanak wila chekiak redal nak chanchanak winak kamenakesh utmak achik shkwankili mak saile. Akchik lejuam ebile resh bali kakwa Jesucristo uthunakesh chikrikik. Yo kesh renak tesh angelak chirli Dios. Hokanak mek echikeri rubel shkwankili mak utme banuchik lik aruna shrai rude chol. Chimoko chek erip chishpanunkili ma usilal. Che ashte si banerip saruk li Dios. Shpanak akshe kulli akju am chanchanak sheshkwaklik uchikchichoyo tashyankebli kamenak. Hokanak chek yakle rokeru chik angelak chiru li Dios reshpanunkili us. Ikachik chek erip rubel shkwankili mak. Anakwan kwankesh rubel shkwankili shnimal rusilal li Dios. Moko kwankesh tachik rubel shkwankili chakarapiki ke redak Moisés. Anakwan kwankosa rusila li Dios. Moko kwankota chik rubel shkwankili chakarap. Majal shmana kika kwanko rubel shkwankili chakarap naktomako. Ikabian aknekenaw nak vitek eri chik angelak chiruko nak patron. Haan chik tataklang kere. Hokanak vitek elimak choke patron. Utek eri chokak angel chiru. Eshkam. Aban vitek eri chitaklak shpandi Dios. Tati kopresil lechon. Ukurshil kwankesh rubel shkwankili mak. Autanakwan pan Dios reli Dios. Chanchale chol de que pa bitigler bishe ashte sikwi eri. Anakwan kolbire chik chirulimak. Uche ashte sieri koak angel chiruli Dios. Chishpanunkili tikilal. Nincholob shchalal cherulik inch sera enkil chirish li nakat ularin saruchi chol. Renak te tauruli ninche. Ushilche ashte sieri chishpanunkili khoma khuinalet. Utik akre ruchi ma usilal. Autanakwan che ashte siya kere chishpanunkili tikilal. Renak teshkwan sa santilal chiruli Dios. Naktoknekek angela chakruli mak. Mak ana upiere de tikilal. Arule kahkamunkil chek ul nakshebanu chaklima usilal. Maka kakvi chek ul chak eshutan. Lik aruna shkelimak handikam. Anakwan kolbiles chik chirulimak. Ut ashte simbiles chik angelak chiruli Dios. Utle kahkamunkil haante santo presinkil. Utle yuam chihunelik. Isto
banish liman handicap haban li matanas que queri Dios haan li junidik yuam sashkaba li kakwa Jesucristo la korolke